Hezwi ri tshi khou aluwa ri tshi khou vhona dzi movie roṱhe ri pfhesesa hero mara hezwi ro no hula tshiṅwe tshifhinga ni a ḓi wana ni tshi khou swikelela hune na pfhesesa villain uri why a tshi khou ita zwine a khou ita. Dzi villain kanzhi hu vha hu vhathu vhane vha vhori vha khou rebel against the system kana ndi resistance zwavhuḓi vhuḓi. Ro vhuya futhi yunivesithi ya hayani tshikoloni tsha vhathu vha cool hune ri zwi amba zwo tou ralo a ri zwi ambi nga nḓila ine ra funa zwi tshi vha ngayo lini ni a zwiḓivha. Nṋe nga dzina ndi pfhi Elsaga ende ndi farela one ṋamusi ndi a tevhelaho. Hu na mugudiswa wa miṅwaha ungari vho 20 hanefha ane a khou humbulela uri o vhulaya muṅwe mugudiswa ngaye dzi univene hafho dzi Thohoyandou. Vhagudiswa avha vhavhili hu khou humbulelwa upfhi ndi girlfriend na boyfriend hupfhi vho vhonala vha tshi khou dzhena rese vhoṱhe hanefhaḽa hu tshi vhonala hu tshi nga hayi ahuna zwithu zwo khakheaho ḽo lala. Nga murahu ha tshifhinga nyana ha mbo ḓi thoma u pfala mikosi vhathu vhori vha tshi swika vha wana mugudiswa oyo wa muṱhannga o gwadzekanya wa musidzana a fhedza a lingedza u fhufha nga fasiṱere kha second floor uri a ḓi vhulaye. Zwa bala ri tshi khou amba na zwino so u tshi badela fhasi ha mapholisa a si zwithu zwavhuḓi na luthihi. Hu khou iteani ni khou itani vheiwa afho univene ndi amba uri ṅwana wa vhathu o to ḓi bvela hayani zwavhuḓi a khou ya tshikoloni vhabebi vhawe vha khou mu lavhelela uri u ḓo vhuya hayani hono vhuya tshitumbu. Aowa a si zwithu zwavhuḓi hezwi zwithu zwi khou vhavha hezwi zwa vhukuma nga murahu unge a to gidima u bva dzi Piṱori u vhuya Venḓa nga ndavha ya uri naye o pfha o kwamea nga nḓila ine vhana na vhafumakadzi vha khou vhulaiwa na u tambudziwa ngazwo. Aowa zwi khou thoma u bva nnḓa ha tshanḓa ende hu kha ḓivha ṅwedzi wa vhafumakadzi. O muṱhangavho naye hayani vha khou mu lavhelela uri u ḓo vhuya na degree muthu ono vhuya na criminal record. Ndi amba uri zwa lufuno arali zwi si khou ita vhathu vhashu kha ri litshe kha ri tende ri songo kombetshedza ri songo swikelela hune ra vhulaya muṅwe muthu kana ra vhulaiwa nga ndavha ya lufuno. Zwi sa iti vhathu kha vha tende uri a zwi khou ita zwa vhukuma zwo khakhea nga maanḓa hezwi zwithu zwi khou thoma u bva nnḓa ha tshanḓa. Ende ho muzana uthi nangei hawe vha ḓovha vha sa muḓivhi no muḓivha. Ni pfha hani ni vha hani na maanḓa uri muthu u khou ni dzholela kana hani o ni vhaisa lune ini ni nga to swikelela hune na mu vhulaya ni songo mu mala no mu mala. Ndi amba uri ṋangwe no mu mala ani na maanḓa uri ni mu vhulaye mara aowa zwo khakhea nga nḓila dzoṱhe dzo fhelelaho hezwi zwithu a zwi ṱanganedzei u to amba ngoho. Kha valeliwe vha xedze khiyo muṱhannga ri nga si kone u tshila na vhathu vha so. Zwavhuḓi vhuḓi ha fhethu hu khou tea u itea mini uri ezwi zwithu zwi fhele ngori vhathu vha vhanna vha khou hofhisa mani na nṋe ndi so tshithu tshine nda tou pfha tshi khou tou hofhisesa nga maanḓa ndi muṅwe muthu wa munna. Ndi amba uri na vhafumakadzi ni fanela u vha careful nga mpfhesa. Tshiṅwe tshifhinga ni tshi ita zwithu ni nga si ḓivhe uri muthu u ḓo reactisa hani kha zwithu. So ndi khwine u sa ḓivhea kha dzi nyimele dzine ni nga ḓi wana ni tshi khou vhulaiwa kana na tshila na vhathu vhane vha vhori vha violent ngo to ralo. Ngori ri khou neta nga vhathu vha no khou vhulaya vhaṅwe vhathu. Ahuna muthu ane avha na maanḓa o vhulaya muṅwe muthu hezwi zwo khakhea hezwi a zwi ṱanganedzei ende u nga si ḓivhe uri mara tshiṅwe tshifhinga nṋe ndi vhona ungari na mulayo nayo u fanela u fara vhathu vhoṱhe equal. Arali hu tshi khou ambiwa nga gender based violence hu songo tovha hu mafhungo ane hu khou sedziwa nga maanḓa gender nthihi a u sedziwe dzi gender dzoṱhe. U to fana na musi arali nṋe ndi tshi nga reipa muṅwe muthu nda fariwa nda gwevhiwa nda valeliwa dzhele ngo to ralo
na muthu arali a nga ri nṋe ndo muripa haya wanulusa uri u khou zwifha a thongo muripa naye kha fariwa gwevhiwa valeliwe dzhele ngo to ralo. Ṱhamusi vhathu vha ḓo hofha kana u vhuye thambo once zwa vhukuma ngori hezwi zwithu hauwa. Kha maṅwe mafhungo ri na Tsili Madida ungari ndi Madida, ndi journalist ya hanefha South Africa, journalist khulwane nga maanḓa, ungari ndi journalist ya Eyewitness. Ro mu vhona na zwifhinga hezwiḽani zwe ha ḓovha hu na mafhungo uri South Africa hu na white genocide, vho Ramaphosa vha tshi ḓo ya America hangeini ha ḓi ṱuwa na vhaṅwe vha mavhuru vha tshivhalo nyana hanefha, naye o swikelela he a ḓo ya hangeini America a tshi khou tshimbila dzi media house dza haningei a tshi khou zama u ṱalutshedza uri zwavhuḓi vhuḓi hu khou itea mini South Africa. Ndi journalist yavhuḓi nga maanḓa, mara zwine zwa khou pfhisa vhuṱungu ndi zwa uri o ri sia. Ri dovha ra vha na vho Nandi Nyembe, ndi vhaṅwe vha mukegulu vhe nda aluwa ndi tshi khou vha vhona hanefha kha dzi TV uyo swikela na zwino vha tshi ri sia. Vho tamba kha matambi a mahulwane manzhi nga maanḓa, vhunzhi ha vhathu ri a vha ḓivha ngo to ralo navho vho ri sia. Nga murahu musi vha sathu ri sia ndo ḓo vhona dzi video nyana vha tshi khou sumbedzisa uri vha khou lwala ngo to ralo, ende ungari na masheleni o vha a si tsha tou vha hone. Ungari u tshi zwi lavhelesa hezwi zwithu vha active vha fhano a vha to fariwa nga nḓila dzavhuḓi, that's why vha tshi swikelela hune vha tshaya ahuna dzi royalties hafha fhethu. Mara navho arali vha nga wana tshikhala ndi khwine vha shumise maluvhi avho oṱhe o fhelelaho, vha vhone uri nga murahu ha tshifhinga a vha tshayi, ngori hezwi zwithu zwi a fana na bola. Ahuna uri mutambi wa bola o ya a tamba bola nga murahu ha tshifhinga arali game heiḽa vhathu vha tshi kha ḓi ṱalela huṅwe fhethu ene u ḓo wana dzi royalties. A thi kholwi zwi hone hezwo zwithu, so u tou fana na vhatambi vha zwiṱori ungari a vha na dzi royalties vha swikelela hune vha tshaya. So ro vhona dzi DJs ntle hanefhaḽa a tshi khou donatela vho Nandi Nyembe 10,000 uri hu kone u tshimbidziwa mbulungo hanefhaḽa ngo to ralo. Ndi zwavhuḓi nga maanḓa musi vhathu vha tshi thusana, ri khou zwi livhuwisa. Kha vhaṅwe mafhungo ro ḓo vhona makhadzi wa vhoriṋe a tshi khou performa kha show hangeini ya Scorpion Kings. Ri khou dzi vhona dzi video hanefha kha dzi internet. Performance yavhuḓi nga maanḓa, ri a zwi ḓivha uri ndi muperformi wa Zitha u ya ḓa nazwo Siska Rose. Makhadzi u khou dovha futhi a sumbedzisa na zwo uri u khou yo launcher EP yawe nga dzi 5 dza September, News Pub and Grill Nzhelele. Vhathu a vha ye vha musupport, a ri bve nga vhunzhi ri ye ri supporte khaladzi ya vhoriṋe makhadzi. Na riṋe arali ni tshi ri sapota ri khou zwi livhuwisa nga maanḓa. Arali no kona u vhona heyi video na swika hafhanoni ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, ri khou livhuwa. Puṱedzani like button, subscribe, commentani, ni puṱedze notification bell hanefho uri dzi video hedzinoni dzi tshi bva dzi thoma u swika kha inwi hanefho. Ri khou livhuwa.